Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bugis Story Channel. Dan tentu video kali ini adalah video perjalanan kita ke Sidrap dan Star Shopping. Seperti apa videonya? Let's go.
termasuk sekali.
tudang boting imondri uturusi elona duae pacaciaku janji pura laloe lauki sompet cina ampet namun romaita namu taro saranyawa namu taro saranyawa Sampai batemu
di pagana siaga itana nuwun ka majulu wangi cinamu mak dengik laurialeku mak dapicu macium anak manu. Mangasani kadae mucecani aleku nareko manasani madine cepa tongga adamu mucecani aleku lea tongani dai si bali Cecani aleku kanarolai paseleku mau ni bagadae
napa tak sapa. Pada kata dulu burung di bosye napa kau sapa.
Boti munri uturus silukna duhai pajaji aku janji pura laloi lauki sumpah Cina namun remaita kamu terus nyawa kamu terus nyawa sudah bukti mondri uturus silukna duhai pajaji aku janji pura lalui lauki sumpah cinampa
kika tuli muga tumah bawang melok kik mak duteka nadek tonen kamu tupui anak kadekku nadek tonen kamu siolo tobat tuaku tuli
parkirnya?